Ka active member ka Khasi autonomous council ke bdp ke tangan ain ke kong Deity majau ke ong bakidon laingut kino yasai ain negi standing council ka KHDC bdegi Khasi na way pada bum dei Khasi ya kani ke juba halo ke jingkli benrap ke belawan ra do MDC ke laban mau prem uba Riki Sulai halo ke jingkli ke belawan ra da MDC ke nong sekian ke kongres medikapuri hakdoba mang tengka ka KHDC minta kesengi ka kong Deity ka ong ba om dai ban snguteng ba ka council ka thung ya bum dai Khasi namar ba ki don ru ki Khasi ki ba thung ban yasai tengkat bat u ka kong Deity ka ong ru ba ki don prap santri ki mokot duma ka Khasi autonomous council ha high court miklaya hadu menta ki ba ka council kadang yakun ho ka wai pat ke jingkli ke ba thung da ka active committee ya ka sub committee ban puli bnia ka rules sispa apupra ka Assam bat miklaya autonomous district Constitution of District Council rules khat khnai spa san phuai ke ba wan ra daga MDC ke nong po ke kong rona khandej ke kong Deity ke ong ba la thau ke committee ban puli bnia namar ba ya kan ni ke idi rules la wan ra ya ke jingpen kala house nem aja khat pra handai ka isi ba menta ka kwa ban kam penjana syu syu na kaliang ba Titos tawer khanyu nong yalam Liangpyrshah haba benrap halo kane ula ong ba ke besusi ba ke active committee ka kentaj ban simlang ya ke MDC na Liangpyrshah ban don hakani committee bat om tip ke ai kedau ba ke ba penlong yau CEM ba undom ya ke Liangpyrshah wat haba ke la kendu ya u ban don lang kumgit khot hakani committee uba Titos ula ong ba om dai ba ke kwa belong khot hakani committee handai ka dai ka jing saukhia nak benta klawe ke council Rai na kalian ke EM ke kong Deity ke ong ba ya menta ke isi kam pada don kam than nama ba ke kam kani ke komiti ke dei tang ban puli bat pej beni ya ke edi rules bat ke amendment jong snem aja kat pra hol ke jingkli benrap OMDC ke laban mau plemo ba Riki Sulai hae ke ladon kani ke amendment jong ke edi rules aja kat pra ke kong Deity ke ong ba ya kani ke ladon ha ke jing bisa beni ya ke active committee ba menta hadin ba ke soka ke pha biang bat pan jing sha ya ki kato kat ne ki man bani din mapunta ni ang kama kan mapunta namang idol ka ya ka expertise jong tingi ngit na ka executive committee na ka dikit council ni slow ba ni de ba piantang na toro kita kiteng ke bagi ayin te onde ko don marbe ngi don ki legal ya ki standing council bagi bu hadu lain ki standing council ki bede ki Khasi te na try kunta ka jawab na very clear simple kila semua tu di place ko yang yaitu melalui yang kedua ya siang dan program ini panagalian cuci di Renshay edukasi pandai belum di kato dan di kot panagalian yaitu dia di komiti dan konstitusi bahkan le dari amendment dari pembangunan kerana di dalam yo citit kalau ada konstitusi ini menjadi program dan mereka kebangan kuat dan sabinan menjadi kalau chairman sir Imat dibentang ibat berpang lanai kita di specific provisions jong the rule cista apa kita ke executive committee ka berkatan pentelah mereka amendment. Publish pun ya kalau dibeli lebih. Kapal mentah ini stick ya ke kapal ke isi haka 2018 kalau pas ya kali kebel. Ya kali ke ED Rules 1951 kita pindah ke ajar katra 2018 kita pindah kita amend ya kali kita arah ke house ya apa pun ke house hi kita pas unanimously ya kali ka amendment rules dia dah ikni ngin hapan mentahi na apa ni ngilasna ya kata committee Tehalo juga kata komiti bagi isna ingin hapan tepu om tang ya kata tahu ya tadi di rules 1951 and Ray ni hapan tepu ni hapan pulisku ni hapan le ya ke kepada kamar petang ya ka 2018 amendment rules tu kunjo dan mentahi atau komiti ke bangidang ya pet ngidang ya puli ngidang ya study bahaya tadi bat kunjo tu kidon hiru di kaba ni bilang kami ya opinion ni views mo nama ke rules ni pun banle lang ni borok baka 2018 kalau
biang pelat. Henry ni dah pek tentang study pak nusu, ngelak man bahas susu. Tak ada mentang kita don ke study stage. Kita don ke kapok ke stage ke pangitang le show. Kita ke bentang kan penjalan show ikan ni ke 2018 amendment rules. 2018 di tentang pangitang le yang tak kadang sakut kapok ke jumpa teknik jom tadi ke jom komiti ke pangitang bentang ni tadi. The executive committee dengan pet pun dengan pet 1951 back ke 2018. Syukur berapa syukur penting na kalian bagi yang kiki penting dan kita di members kita. Haka kapal ini privilege pun kita jadi. Di members kita orang ini Indai Ishri Winston Tony Lord Chief Executive Member Committee Chairman. Nanta Ibat Power Circle Soklet Ibadi EM Committee Member, Pak Denzel Reynard Chen Executive Member, Hiru Inderu Member, Nanta Saiwe Member Manga Konflik Timur Jauh, Nanta pada Saiwe Member dari Pak Saibor Warma, Nanta Bidon dari Pak Shemor Lang Rinja, Ibadi ex-CEM Committee lagi members, Nanta Bidon dari Secretary to the Executive Committee Committee members. Pak A. Shampiang, Special Secretary, members, R.S. Wanyang, ini Special Secretary, member. Tinggi Donru, isi Polong, ini Joint Secretary to the Executive Member, member Secretary. Dashboard yang malah tinggi kita dan kemarin kami kopi notification. Ya, seperti mau ni bah, kalau ada berbuat kepada yang kedua ya, siap. Nak kalian jadi yang besar. Nampak nak gaduh kedau, si dom ini, marah gaji syah, ada yang keren atau komite, bulan kan include lang yang dekat dokter yang yatim yang besar yang tinggi, bandar di member komite. Ini kami buat berlong member, ini bilong concern. Maka dia bilang sosial itu kita maka dia bilang kami nak minta personal doang, personal dulu cukup. Mereka dia nak minta kamu sendiri berapa. Maka dia kalau Imran minta dia nak minta kalau tinggi sokong bangsa nak kami ajukan dia isi hamba indah dalam itu nak juga dapat include mereka kita. Let's say bagi dom ini bah siapa keren mereka keren. Mereka saya panggil dom not tadi seperti jadi yang mentah deh dok rakyat politik di Wasu dan komiti dan penggalan di Metawar politik Wasu ini yang start batang loe nasi pak mentah ini bumbu ini nongelam untuk pelan hamslam dari konsep nah don dari suya don dari konsep lang equal responsibility mentah konsep Dashboard yang katakan concern juga kita kaji soalnya dari kita. Dan dari apa mentari kembali QE pakai executive committee ni aku event ke committee tapi tu kalau begini apa yang apa mentari pada dalam kampanye nama kita dalam kampanye tapi ya ka itu sebagai 2018 dia apa mentari ni dalam petang parlimen ni nama lagu ki members dalam committee tu nggak hendak mengadakan membun ya kita nama tangga niru kalau suffice labian di publish pun pada niru ni simkia yang direkam pada Deity pada kajian pendirian ini niru sudah kecil kecil clear pada nilai APA kadang kan nak tentang kerja kajian pendirian itu. Kadang-kadang angin kadang asid kan. Publish pun pakai Haka pamentari nama nado tak pono keberjuang ketika kasih jalan ti lalu akan cakap ke jalan ti nama apa kita di recommendation kapa ka law department pat ka DCA kila ai
ya ka recommendation jong ki support ki pai ke bill sitai penting tiki la tadi ki lai tiki don minor amendment bagai bi ki bende kan nomra be kunci je sange but kunju ya ka rule 8 but 128 ke badan kampai itu ki don ki ban happen back de hanta pa bawa raksha ni kadon ka mo ki happen study ki happen back ha de kunta nang ya ke lakut nak ko ke isi kawan biar ha hajar arkusa ke isi ke pak arkusa ko bukti bila study biar ke lamu tan le biar mas kenal shibun ni kita kijing pengelang ta kepala recommend ni da tani ka law department along with the DCA de hanta pa kut no kata ka isi ru jong ka ajar arkusa ko tek mentah kalau aku yang kecil cumi teman tak ada satu kami bani ngirang yang tadi teman pangirang yang pak ngirang non kami ya legal opinion legal view tinggi pak ya tadi sikit don kam ya legal opinion sikit expert kita legal expert tinggi rang up ya opinion jongki kalau jong tadi kuno bangin penbahas itu kuno bangin le ya kuno oh de tak tahi mentah kadang don bani relation